Ye di oko ajo pak dega tau kasiasi. Tau peri mi maega. Kia sa tau kasiasi. Melo iman re na degaga. Ya sange tau peri angka motoro na memang oto. Ya tu maega. Ya na tuto 5 buah surat kataranga kurang mampu penuh kantor desa. Itu maega. Si salah. Ini apa ada? Naiya na lasa peri pak maja. Nasaba 2 lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Ia tu lasa na puba. Maceceng si ba mangoa. Bicara gimana? Ia 2 ewe si salah to. Ia sangi maceceng mangisak tacede. Ia na tutulilete pala na. Mak beli bola. Tulilete. Maega ko wajo maega. Makai benrang isaliwan na pala na napialokit pala na lena. Sana polo pala na napacoka si wali na. Itu. Ya tiasa tau maceceng mangisak tacede. Ya sange mangoa langsung nangangkui darat na tawe. Anun na neneku. Nala. Ya na tu jadi 2 sifat tu majamano. Deto gago kue. Nega. Tahu ngalasati manang ya tu pak. Padahal dero ni sangi maka daya rotanai pitu susu layawa ipesangi matu. Pesangi jadi itu ampai Sayyidina Ali waktu na yesa darak karomana teluk barisi karomana nala tawe tapi yero karomana Sayyidina Ali tanya waktu karomana buah mak buai teluk barisi nai tenaso karoma aku metu ya pak yero sabah biasa daun nami palapa karomena palapa nalai pala. Pada to mato riolo de natari pala darakna natarobami bunga-bunga. Iya makoko apa namo pantok letek to. Makanya naite boy mak buat tongang. Tapi ya robali darakna to 5 kada di anuku to ha. Anuku nasak maka rajewana. Sisan nama buale pura ko Sayyidina Ali. Melo go balu ibuaner. Nasa ba ko coco elina. Nasa siya yung balukang. Nasa 30 dirham si tunro. Maka Sayyidina Ali wali 50 dirham yang penting mulai mana nga. Tapi si disarakna sanga nga lo bolaku. Cican na mo bawa nasa jaji ni. Pura na unano na tori au maka aju maka lampe napanesa den ule makade. To 5 kali cua mina pabuah mopa. Nasa bayar matana. Maka dari Sayyidina Ali ko sida pena napa itu buah na mesang ya mato ko surimonri na moto na lolotanane pesang ito ko na gapong inasangala ni dara napay mainga kami to tau makoto pak ipangajari camang kali nga baca nasa de anu ko to ha itu maega makanya mudah-mudahan de to gago ko pak iya to magala e makoto pak iya to sesay tawe to li lolo tace de makai ka makokopar magai dena me ganna dena sadari ro makka da dena ganna 2 meter non rimato ko mate dena ganna 2 meter 1,5 kali 40 tonroi lemak napa ya cipirat topi na isorong tanya to patalata tonroi lemak ki aga melo isesai apa angka tu dosa ya pamanarang idi lolongang imanana kega anu yesae tanah yesae ya kuidi malay tanana tawe na mosi di meter atau si jakka na panonroy anak tamak bangung atau nonroy anak tamak tanatanang nakatuwi anak ta sinin na sele na idi manang icalla tawe malay asele na anak ta tapi idi lologang ipacalan acila kappa yakunay. Ini penting hati-hati ke pak. Nah itu ampai sampajangnya na pak guru ki mancaji orang bertakwa. Kikayasang, yaitu sampai jam mangaribi, ya kotuoi lampui sian rakata jama. Kotuoi lampui sian rakam. Telu. Ya ko mate lampui. Ha? Telu mato. Matan na 2 na. Kada ito napita. Ha? Makadaki dena tarimay po ng Allah Ta'ala ko dena telu. Ya ko iya tu ipake pak dalam kehidupan madecing. Anggota dewang dito ka. Anggota dewa melo matanda tangan mesti kekuatin nair sabak dega cau nyamang itu pajabai pak wat di masjid taman surga iya di ustaz se maka watang
Siya Ustaz Sokowajo. Ha? Madatu to? Siya ang anggota dewan. Cedem. Makanya komelo ita masuruga anggota dewan ngi nasaba cedem jumalana masih tama dena antri. Yo pui di ustaz se namo tama suruga antri toki Pak Megai. Negeri, apalagi ku Pak Bupati. Jadi dinami. Dena antri. Di kometa masuruga masih tapi si balikan na kometa marana ka masih to. Pak langsung ijalok kahe. Itu. Jadi ustaz se ko to meta manaraka matanga-tanga to Pak Mega.